Šta trebam raditi za cigaretu da? Kome trebam popust da dobijem cigaretu? Kome trebam popust? Never mind, I'll find someone like you. Ja ne volim to pjesmu. Hajde sad. Pozdrav za profesorice i profesore. Cigara usta. Oprosti. I tako dalje. I za najbolje kolegice s fakulteta. To jest mene. Imate što vas, evo vi. Imamo se slikati. Imate što da kažem? Na dobro ti osvjetljenje. Šta da kažem, evo kraj. Što da kažem, što da slažem sad. Lela, gledaš se kraj našeg. A ne, ja ne vidim ništa od tog. I znaš da ima male oči, ali kada ništa se ne vidi. Jako smo tužni, eto, ali mislim, evo veselimo se večeras, ja ima i da se slikamo. Ej, ja sam tužna što dosta utešan. Da, Irina, eto, volim da pune neki mašti usmer od mene. Te se malo izmakni. Sretan daljnji rad u pozorištu. Ne vidi se Lela, makni! Imate osvjetljenje, drama. Ne valja. Imaš ti što da kažeš za ovaj rastanak? Nemam ništa, imam ovdje veliku bujicu. Da izviniš i ovdje. Right here, one right here. Znači, polih se, to je da izviniš šalim. Pozdrav za Marijanu. Ere, nemoj se vlašiti dugo. Drugaricu Marijanu. Alkohola, poplava. Ajde Zima, nemoj reći da ne znaš nijednu džiga. Zna, ba laže, sve zna. Lažeš zlato, lažeš dušo. To nije džigara, Lažeš vještice. Lažeš svojim slatkim jezikom. Kurve svetice. A ja kad se napijem tripujem da znam pjevat. Ja isto. Oni sam pijana? Ne umijem. Aj sad mahanje jedno i da... Niko me ne jebe ni 2%. Da mahanje jedno da odjavim špic. Žao mi je. Irene. She's mine. Oh my god. Popitat ćemo se kad dođeš kući.